Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во екот на кампањата за парламентарните избори на 15 јули вечерва ќе видите дебата на представници на 4 најголеми политички блока на тема правосудство и борба против корупцијата и криминалот. Токму затоа ова издание го реализираме од специјалното студио на Алсат, од кое неделава се продуцираат сите дебатни емисии на телевизијата. Во вечерашната дебата учествуваат Оливер Ристовски од коалицијата СДСМ Беса, инаку заменик министер за правда, Блерин Беџети, представник на ДУИ, актуелен градоначалник на Сара и поранешен министер за правда, Ружица Николовска од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, инаку адвокатка, и Ремзи Мехмеди од коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива, подпредседател на Алијансата. Останете на Алсат, дебатата почнува по паузата за реклами. Гледате 360 степени вечерва, предизборно посветена за дебата на представници на 4 најголеми политички блока на тема правосудство и борба против корупцијата и криминалот. И веднаш да ги представам гостите. Добро вечер и добре дојде за Ружица Николовска од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, инаку реков и во генералната најава адвокатка. Добро вечер, благодарам на поканата. Ремзи Мехмеди, представник на коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива, подпредседател на Алијансата. Добро вечер и за вас. Оливер Ристовски, представник на коалицијата СДСМ Беса, инаку актуелен заменик министер за правда. Добре дојдовте. Добро вечер и за вас, благодарам на поканата. И четвртиот гостин, Блерин Беџети. Добро вечер, добре дојдовте. Представник на ДУИ во оваа дебата, актуелен градоначалник на Сара и поранешен министер за правда. Распоредот на стоење го одредивме со ждрепка пред емисијата. Тој го одредува и распоредот на одговарање на прашањата, репликите и контрарепликите и насоката во која тој редослед ќе ротира. Дебатата ќе биде поделена на 4 тематски блока или прашања на кои секој од учесниците има право на одговор од 2 минути, реплика од 1 минута и контрареплика од 30 секунди. Почнуваме веднаш. Првото прашање, прва го одговара госпоѓа Николовска, представничка на ВМРО ДПМН. Нема правда, нема мир беше мотото под кое прво граѓанскиот сектор, а потоа и тогашната опозиција протестираше против или за заминување на тогашната влада на Никола Груевски од денешна дистанца. Какви се состојбите во правосудството сега и споредено со периодот пред јуни 2017 година? Имате 2 минути. Благодарам. Ако сакаме да кажеме каква е состојбата со правосудството денеска, а особено во последниот период, од кога е СДСМ на власт, ќе кажам само со една реченица: се работи за систем кој е во заложништво на власта на СДСМ. Имаме еден хибриден политички и правен систем, односно режим и една заробена држава. За жал, она што можам со жалење да го констатирам е дека ништо не се случи од страна на актуелната власт, освен што го измислија тој слоган "Нема правда, нема мир". Но ништо што беше ветено ниту се оствари, ниту пак се обидоа да оствари. Имено, знаеме, сите сме свесни во последниот период колкави скандали го тресат целиот правосуден систем и целото судство. Ке набројам само неколку. Тргнувам од тоа кога господинот Зоран Заев се себе прогласи за реформатор, односно за председател на судскиот совет односно Советот за реформи, за судски реформи. И знаете што тоа е незамисливо во една демократска држава. Па да се работеше за врвен правник, немаше да биде ниту етично, ниту морално да биде на таква позиција, а камоли за човек кој што воопшто не е правник. Понатаму, се соочивме во овој период со најголемата и најкриминалната рекетарска афера во историјата на Република Македонија, сметана од нејзиното осамостојување. Видовме како се договара и преговара за милионски суми, како се бараат пари, како се рекетираат пари. И знаете што е најтрагично? Што не значи дека апсењето на Катица и на Боки Јовановски Боки 13
дека е завршеток и дека е разрешување на состојбата. Да не ги споменувам и другите скандали, како што е со Диамет, огромни меѓународни скандали за огромни суми на Ќе пари. имате и реплика и контрареплика. 2 минути за одговор на истото прашање, господине Мехмеди. Nëse ishte kjo motoja e kryeministrit ose të ish kryeministrit zoti Zaev në zgjedhjet e 2016-s që pa drejtësi nuk ka qetësi, njëkohësisht ishte edhe motoja tjetër një shoqëri për të gjithë. Sa i përket kësaj të parës, unë mendoj se në qoftë se u arrit një farë qetësie e cila ishte relative shkaku i disa çështjeve të rëndësishme, kryesisht të politikës së jashtme, në planin e drejtësisë nuk arriti të bën asgjë, as kjo qeveri, por do të ishte shumë pak po që se do ta minimizonim, do të flisnim vetëm për dëmet ose mos arritjen e reformimit të sistemit të drejtësisë vetëm për një qeverisje 3 apo 4 vjeçare, por unë mendoj se dhe ne si Aleancë për Shqiptarët dhe Alternativë mendojmë që kjo temë duhet shtruar në mënyrë shumë më parimore dhe shumë më substanciale. Për arsye se mbajmë bindjen që qeveri mbas qeverie nga pavarësia e Republikës së Maqedonisë Veriut, çdo qeveri deri më tani qoftë ajo e përbërë nga VMRO, nga LSDM, por edhe nga partneri shqiptari. Deri tani që ka qenë pjesëmarrës në atë qeveri janë përpjekur që ta kapin drejtësinë dhe atë që do duhet të ishte përjashtim në një vend normal, këto e kanë shndruar në rregull. Në qoftë se u referohemi çështjeve të montuara politike, e dim që kemi me 10 raste, si të regjimit të Gruevskit me BDI-n, si tani të anarkisë LSDM-s me BDI-n, kemi raste të montuara politike, kryesisht për shqiptarët që nuk i kemi as gjikundi në Evropë, as edhe në rajon, dhe kjo sigurisht që tangon shtetin tepër në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Господин Ристовски, прашањето е каква е состојбата во правосудството денес и особено споредено со периодот пред јуни 2017, кога вашата влада доаѓа на власт? Периодот на владење на СДСМ е околу 2,5 години активни. Тоа е всушност од јуни 2017, па можеме да кажеме до февруари, до распуштањето на парламентот. Споредба со претходните 10 години, мислам дека не можеме да споредуваме. Имавме еден страшен период од 10 години, барем јас кога дојдов во Министерството, кога дојде новата гарнитура во јуни, затекнавме хаос во Министерството за правда. Можам да зборувам од мој аспект како заменик министер за правда. За 2,5 години ние направивме многу повеќе него што они направиле за 10 години претходно, а растуриле многу. Целта на Министерството, или должноста, да кажем, на Министерството за правда беше само да ги постави темелите, особено во законскиот дел, за нормално функционирање на правосудството. И ние тоа успеавме да го ствариме. Како во првата година, кога министер беше представник на ДУИ, така и во следните 1,5 година. Значи, донесовме клучни закони, кои беа многу важни за европерспективите на државата. Зар мислите дека ќе бевме примени во НАТО и ќе отпочнуваме преговори на есен со Европската Унија, ако не ја направевме оваа подлога во правосудството? Значи, целиот удар беше всушност на правосудството. Ја ќе спомнам само неколку. Законот за судскиот совет, законот за судовите, тоа што ги интересира можеби граѓаните многу, законот за бесплатната правна помош, законот за укажувачите, законот за извршување на санкциите и целата борба со ужасниот систем во затворите и состојбата на затворите, и како финале на крајот на мандатот на владата, односно на почетокот на техничката влада, законот за јавното обвинителство. Сето ова ги постави сите основи за можноста државата да ги почне преговорите со Европската Унија. Благодарам за сега. Господине Беџети, вашите 2 минути. Bashkimi Demokratik për Integrim ka dhënë kontributin e vetë në kontinuitet, në ligje sa më të mira që janë në interes të qytetarëve të Republikës Maqedonisë Veriut, dhe këtë ka bërë me kapacitetin e plot të duhur. Jemi dëshmitar që pritshmëritë e qytetarëve
nuk janë vërejtjet në ligjet, në legislacionin këtu të ne, por realisht janë në qasjen selektive. Mendojmë që ka ardhur koha që përveç ligjeve të kryejmë kushte sa më të mira, se pavarësimi i gjyqësorit shumë shpesh nënkuptohet se me politikën është e lidhur. Jo. Ne duhet kryejmë infrastrukturë edhe financiare dhe t'i ndjekim shembujt e shteteve në region që pavarësimi financiar kundër lidhet me korrupsionin dhe kështu me radhë, që të ketë efikasitet më të mirë, më të duhur dhe përfundimisht që ka pas analiza, ulumtime edhe nga organizata vendore dhe të huaja, që besimi i gjithë qytetarëve në jurisprudencën e Republikës Maqedonisë Veriut të kthehet në nivelin e duhur. Është e vërtet që ka bindje, që ka qasje selektive. Fatkeqësisht, si në VMRO, si në LSDM, ka haset në vesh të shurdhër për disa segmente të caktuara që janë me rëndësi jetike për qytetarët e Republikës Maqedonisë Veriut, por në veçanti këtu dua të theksoj për shqiptarët Republikën e Maqedonisë Veriut. Unë edhe më herët kam apeluar që është koha e fundit. Për ligje ne mund të krahasohemi me shumë shtete. Nuk është problemi. Problemi është e qasja selektive dhe jo vetëm percepcion, por edhe bindjet e qytetarët e vendit që ka nevojë për një ndërhyrje më serioze. Dhe jo rastësisht në vazhdim ne do të folim edhe për idenë që Motiko, Bashkimi Demokratik për Integrim, vettingun që e promovon si ide të patjetërsueshme për eliminimin e këtyre qasjeve. Благодарам. По минута реплика на истата тема може да не искористите ако сметате дека е необходно. Господина Николовска, повелете. Благодарам. Сакам само да напоменам нешто, слушајќи го господинот Оливер Ристовски, како представник од СДС, слушнав реченица, направивме за 2,5 години многу повеќе отколку они за 11 години. Да, ќе се согласам, така е. Тоа што го направија за 2,5 години, навистина не може ни за 22,5 години да се направи. Слушнавме трас судство. Понатаму, добивме политички режирани и монтирани процеси, па згора на се добивме и политички пресуди. И тука не случајно ќе се повикам токму и на случајот за 27 април, нашата болка, заради тоа што тоа беше добро измонтиран случај во смисла на правната квалификација, а го видовме крајниот исход кој беше, да се добијат гласови од одредени луѓе што беа таму обвинети, токму за промена на името. Добивме селективни постапки и добивме тотално руинирано судство и правосуден систем. Благодарам. Patjetër e dëgjova edhe unë nga dy kolegët që infrastruktura ligjore është ngjashme me shtetet tjera normale, por çështja është te çështjet selektive. Më vjen keq që të tre përfaqësuesit këtu bashkëbisedues të mi kanë qenë pjesë përbërëse e qeverive, aq më tepër zoti Bexheti nga BDI-a që ka qenë edhe ministër në regjimin e Nikola Gruevskit, kur kanë ndodhur çështjet më të tmerrshme ose mundimet më të tmerrshme politike që i kanë ndodhur ndonjëherë Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe unë pajtohem që nëse flasim për një sistem të drejtësisë në një vend normal, nuk është politika ajo që mund të ndikojë dhe të ndërhyjë, por kur flasim për një shtet me një drejtësi tërësisht të politizuar, atëherë sigurisht që edhe veprimi politik është ai i cili mund të shtyej për të rregulluar. BDI-a nuk ka ndërmarrë asnjë veprim konkret të tillë, të një veprimi politik, madje kur janë shkelur edhe në mënyrë drastike të drejtat themelore të njerëzit, nuk ka bërë asnjë veprim politik që të ndalet të njëjta. Ристовски, повелете. Добро е што ја чувме болката на ВМРО ДПМНЕ 27 април. Болката на ВМРО ДПМНЕ е малку поширока, најверојатно од сето ова, затоа што ВМРО ДПМНЕ најверојатно смета дека секогаш кога треба да се предаде власта, ако не се они на власт, мора да има насилство. 27 април е типичен пример за насилство. Судскиот процес беше многу транспарентен и јавен и секој си ја добил заслужената казна во тој судски процес. Тоа е едната страна на медалата. Ова со трас, бум, тоа се зборови на дел од раководството на ВМРО ДПМНЕ, а меѓутоа и дел од зборови на дел од преговарачкиот тим на ВМРО ДПМНЕ за сите покрупни законски проекти
кој беа услов за добивање на датумот за почетокот на преговори, а сите тие луѓе, што тоа го кажуваат, се дел од процесите кои се сега во судско-видителските лабиринти. Благодарам. Поверете, господин Беџи. Ne nuk themi që i kemi arrit të gjitha, por kontributi jonë është i dukshëm, si në përfaqësimin adekuat, si në legjislaturën ligjore, si në shumë fusha tjera dhe pranojmë publikisht që është koha që ki percepcion. Ne i kemi shërbi regjimit ajo, atë më smiri e din Zjatin Sela me menduthaqen që rishin pas derës Nikola Gruevskit. Prej 2006 e këndej. Ne mbrojmë dhe do të mbrojmë legitimitetin qytetar në gjitha sferat. Do jemi artikulus, kemi qenë, jemi dhe do t'jemi artikulus i fuqishëm i zërit të shqiptarve dhe gjithë qytetarve Republikën e Maqedonisë Veriut. Dhe këtu jemi edhe në këtë debat me argumente konkrete për të mirën e qytetarve që do të vinë në këtë mandat. Është fakti pamohueshëm që do e ripërsëris edhe njerë, se percepcioni dhe bindja e qytetarve janë që edhe më shumë të arrihet në këtë sferë shumë të rëndësishme, gjyqësori si që është dhe shumë institucione tjera që kanë lidhshmëri me gjyqësorin, prokurorin dhe kështu me radhë. Ова е трет циклус по 30 секунди контрареплика. Благодарам. Само сакам да истакнам една работа. Болката на ВМРО ДПМН е тоа што во Македонија не владеат уставот и законите и што се промовираат теснопартиски интереси и што се штитат лични интереси на политичарите од актуелната власт на СДСМ. Видовте сите, точно рекоа поставија некакви темели, еве гледам, се доделија лиценци за марихуана, за бизниси, се штитат семејните бизниси на заеви и се даваат такви лиценци на лица токму осудени за шверцување. Вашите 30 секунди. Vetëm dy fjali, lideri i Aleancës për Shqiptarët të zotëri Zjatin Sela dhe nesër sigurt lideri i shumicës së shqiptarëve, është i pari që ka bërë një veprim që se ka bërë ndonjëherë ndonjë subjekt politik, kemi dhënë ndorëheqje nga qeveria, derisa të tjerit nuk zgjedhin mjete për me qenë patjetër në qeveri. Dhe e dyta, atë që ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim në planin e drejtësisë shërben vetëm për një gjë, se si nuk duhet bërë në të ardhmen. Христос ке вие. Еве, значи, уште една болка на ВМРО ДПМН, затоа што они сакаат да законите да се применуваат како што они замислиле дека треба да се применуваат, како што и беше, впрочем, 11 години, да игра повторно тефтерчето на Гордана Јанкуловска, да се јавуваат од судскиот совет кај премиерот, да кажат кого ќе изберат дента за судија, кого нема да ја изберат и слично. Не вреди да се дискутира понатаму на оваа тема. Благодарам. Поверете, господин Беџи. Sistemi juridik në shtet është më kompleks se sa një frazë reperësh që këngëtarët e përdorin. Megjithatë duhet një qasje më serioze dhe është më e gjithanshme që tangon problemet e qytetarëve, qoftë në segmentin e gjyqeve në penale, në civile, në shumë lëmi dhe ne kemi kapacitetin dhe jo rasisht kemi të arritura të theksueshme deri tani të artikulimit ton politik dhe kuptohet që ka mbetë edhe një pjesë publike për cilën do të flas në minutazhin në vazhdim. Со ова го заокружуваме првото прашање, првата тема, одиме на второто прашање. Сега прв одговора господин Мехмеди од Алијанса за албанците Алтернатива. Второто прашање е како гледате на судбината на предметите на специјалното јавно обвинителство и на самата институција специјално јавно обвинителство? Shteti është nocion shumë më serios se sa të trajtojsh drejtësinë dhe prokurorinë si çështje jo serioze dhe të njëjtën ta shfrytëzojsh për pazare politike. Nëse një njollë e cila do të mund të theksohej nga qeverisja e fundit është skandali që ndodhui me prokurorinë speciale, sepse aty u pa që edhe ajo shpresë minimale e cila u ngrit se u ndërtua një prokurori e cila do të zbardhte të gjithë ato krime dhe korrupsione të cilat dolën në sipërfaqe si pasojë e përgjimeve të cilat i dëgjuam dhe vlenin si dëshmi deri atëherë, edhe ajo pësoi skandalin më të madh me çka e vrau edhe shpresën në drejtsinë e këtij vendi, me çka edhe na largon edhe më tutje nga integrimi
i Bashkimit Evropian. Sigurisht që me ligjin e ri që u soll, ato lëndë do të vazhdojnë t'i trajtojë gjykata për krime të rënda dhe ne do të inkurajojmë dhe do të mbështesim që të zbardhen të gjithë rastet deri në fund, por sigurisht që propozojmë që e tëra kjo të bëhet në bashkëpunim të fuqishëm me faktorin e Bashkimit Evropian, duke e mbikëqyrë dhe duke ndikuar në procesin për të vendosur një herë tutje drejtësia, sepse kjo ndikon mjaft dukshëm në mosbesimin e qytetarit në institucione dhe si rrjedhoi na vinë edhe largimet masive që ndodhin nga Republika Maqedonisë së Veriut, me çka vijnë pasoja shumë dimensionale në zhvillimin e këtij vendi. Благодаря. Господин Ристовски, вашите 2 минути. Специјалното јавно обвинителство настана во едни специфични услови и сите знаеме зошто и дојде до него, а тоа беше заради неработењето, односно нефункционирањето на редовниот обвинителски систем, односно сивилото и криминалот кој го зафати во тоа време редовниот обвинителски систем. Тоа беше нужност во одреден временски период 2015 година. Мислам дека не треба да поврзуваме индивидуални постапки на одредени лица од тоа специјално обвинителство со целата работа на самото обвинителство. Исплива многу случаи од тоа обвинителство, доста од нив се уште активни по судовите, многу од нив се во фаза на истрага и дел од нив во фаза на предистрага. За нас прашањето на судбината на тие предмети е завршена работа. Делумно завршена уште пред изгласувањето на новиот закон за јавното обвинителство на 16 февруари 2020 година со превземањето на предметите од страна на републичкиот јавен обвинител и превземањето на кадрите, всушност на обвинителите од специјалното јавно обвинителство и нивно распоредување во редовното јавно обвинителство, по својата тежина ти одат во обвинителството за организиран криминал, сето тоа зацврстено со одредбите од Законот за јавното обвинителство, кој прецизно ги ја уредува судбината на сите тие предмети. Се надеваме дека во блиска иднина сите тие што беа во истрага или во предистражна фаза предмети, меѓутоа и предметите кои се во самата судска постапка, ќе си ја добијат својата судска разрешница, меѓутоа сепак е тоа работа на обвинителството и на судовите. Благодаря. Господин Веджети, 2 минути. Ky organ lindi si rezultat i marrëveshjes së Përzhinos dhe ka pas përkraje të plot të gjitha subjekteve. Por fatkeqësisht dështoi në menaxhim dhe jemi dëshmitar që gjithë që nuk ka kry misionin bazë deri tani, kuptohet që lëndët që janë ekzistuese ka rrugë ligjore se si duhet vazhdojnë, por është e paspjegueshme deri tani mos dëshmohet kush ka përgju, çka kanë punu këta prokuror, me mjetet të gjithë qytetarëve të Republikës Maqedonisë Veriut. Pse jemi të përgjuar, kush ka dhënë urdhër e kështu me radhë. Lëndën bazë nuk arriti që ta përfundon fatkeqësisht deri tani, dhe tani më kur jemi nuk pajtohem me kolegun zotin Ristovski që mos merremi me zgjidhjet personale. Edhe atë shumë janë të rëndësishme zgjedhjet personale. Nëse ne këtu krejt pajtohemi që kemi legjislaturë të mirë, dështimet vijnë si rezultat edhe i zgjidhjeve personale dhe keqpërdorimet. Dhe këtu duhet t'i nënshtrohemi, konfirmoj, ripërsëris qëndrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, një veting të përgjithshëm, gjithat mbështetje, ta devalvojnë barësit e institucioneve, si që bënë sot u ka bo zëdhënse një partije politike, kryetarja e Komisionit për Antikorupcion. E kështu me radhë, edhe Kati Cajneva, edhe tjerët, e devalvon një ide shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme që pritshmërit nga qytetarët ishin. Çka doli prej asaj? Vetëm se një keqpërdorim i bisedave private, dhe asgjë më tepër. Ne do vazhdojmë që ta mbështesim, që të marrë epilogun e duhur, të gjitha lëndët ku konstatohet që ka shkelje dhe ligji e parashate që prokuroria e shtetit ka kompetenca mbi këto lëndë dhe shpresoj që do të ketë epilog. Господин Николовска, вие сте последна во овој круг на одговарање на ово прашање. Повелете. Благодарам. Лично, како човек,
но пред се како правник, како адвокат, како некој кој што малтене секој ден го поминува во судница, на специјалното јавно обвинителство гледам како синоним за криминал и срам за една држава. И тоа ни се случи за жал. Видовме сите и сите бевме сведоци како селективно се постапува и како токму оние луѓе кои што беа на челните позиции и кои што требаше да се борат против корупцијата и да ја сузбијат истата, истите тие се впуштија во токму такви коруптивни води. Да не заборавиме, и сега за предметите и за судбината на предметите на СЈО се протурка Законот за специјално јавно обвинителство во брза постапка со европско знаменце. Не баре беше важен за преговорите, но видовме дека тоа не е така. Сакам да биде јасна една работа. Нашата интенција како политичка партија на ВМРО ДПМН не е да овие предмети немаат правна разрешница. И текако сакаме да имаат правна разрешница, но сакаме да бидат постапувани и третирани од страна на независен обвинител и да бидат формирани врз основа на докази кои што ќе бидат собрани, а не да се прават обвиненија по нарачки и по нечии желби. И втор клучен момент, тоа е да истите тие предмети бидат третирани, односно да се најдат пред независен и непристрасен суд, каде што во една транспарентна, во една фер и правична постапка ќе биде утврдено со правосилна судска пресуда дека одредени лица кои што биле обвинети за некое конкретно кривично дело, дека истите го сториле. Но не да ги користиме предметите за да се постигнуваат некакви лични, партиски или финансиски или било какви други интереси. Го починуваме кругот на реплики. 1 минута за вас. Fatkeqësisht e përmenda edhe në fillim që këtu përjashtimet janë shndruar në rregulla dhe është stërkequr atë shumë sistemi dhe bërja e politikës sa edhe eksponent të lartë të subjekteve politike, madje janë mburur që kanë vendosur gjyqtar apo prokuror në sistemin e shtetit nga shtabet partijake. Dhe si rrjedhojë e kësaj besoj që shumica e shqiptarëve dhe shumica e qytetarëve në përgjithësi nuk mund t'i marrin si të besueshme deklaratat e subjekteve politike të cilët janë të gjithë të involvuar kush më pak e kush më shumë për kapjen e sistemit të drejtësisë dhe për bërjen e pazare me persona të cilët duhet të ruajnë rendin e kësaj shoqërie. Pajtohem me pjesën që vërtet duhet të zhvillohet hetim dhe të dihet se kush i bëri ato përgjime, kush i nxorri dhe për të njëjtën përsëri përgjigjës për të dhënë përgjigjen janë këto të cilët parashtrojnë pyetjen sepse kanë qenë pjesë e atij sistemi. Вашата минута за реплика. Кратко да одговорам 3 моменти се. Најпрвин, Законот за јавно обвинителство, не за специјално, значи за јавно обвинителство, не се протурка низ собранието со европско знаменце, туку разговорите меѓу политичките партии трае скоро година дена за овој текст на законот. Обструкцијата, која господинот Беџети исто знае, беше дел од преговарачкиот тим од ДУИ и јас од СДСМ, обструкциите доаѓаат од ВМРО. Сето она што беше корисно да се вгради во законскиот текст, беше вградено уште и прифатено веднаш уште на првиот состанок. Инаку точно е дека треба да имаме прочистување во судството, можеби ветингот како збор е несоодветен за оваа работа, треба да имаме прочистување во судството, меѓутоа тоа е процес, тоа е период, тој не може да се направи преку ноќ. И не може ВМРО ДПМН да бара да кажува демагогија тука дека ова судство не било пристрасно и слично, кога судиите денешни се 30% најмалку во времето на ВМРО примени. Благодарам. Вашата минута. Unë kështu edhe njerë do të ritheksoj, edhe pse kam qarë që Zotriu Mehmeti i ngatron sedet, ka qenë pjesë e pushtetit, ka një program me një parti që aktualisht është pushtet, problemet në gjyqësorin jënë të akumuluara edhe më herët se sa të ekziston Bashkimi Demokratik për Integrim dhe vazhdojnë të je, është një proces kompleks dhe jo rasisht ne kemi detektu shumë gjëra që është koha e fundit t'i përfundojnë. Dhe e themi, nëse kemi arrit në legislacion, kemi ekipin që din të banë dhe vetingun është proces kompleks, për ndjekin gjitha shtetet në region. Dhe në bashkëpunim
edhe me faktor ndërkombëtar që kanë përkra institucionet gjyqësore, sistemin e jurisprudencës që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mirëmbajtjen dhe reformat në sistemin e jurisprudencës në vendin tonë. Prandaj tani është koha e vettingut, është koha e zgjidhjeve personale dhe disa çështje tjera që janë të rëndësishme në interes qytetar. Николовска, повелете. Еве сега сакам и пред граѓаните и пред јавноста да укажам нешто. Зборуваме за тоа дека и власта била за прочистување во судството. Така е. Најновата информација, објавена ранг листа на слушатели на почетната обука за Академијата за судии и јавни обвинители. Драган Јосифовски, син на Елизабета Јосифовска, обвинителка од специјално јавно обвинителство. Билјана Смаќовска, керка на Гордана Смаќовска од обвинителство за организиран криминал. Потоа имаме Иван Колевски, тоа е син на Ацо Колевски, председателот на Совет на јавни обвинители. Имаме Кирил Георгиев, син на Наке Георгиев, судија од Врховниот суд. Потоа имаме Зоран Здравев, син на Киро Здравев, кој е председател на Судскиот совет. Па еве конкретно за овој човек, јас колку што знам, работеше во АД Европа за бомбони и сладки. Дали одработувал некому нешто, па сега му се одолжуваат. Бојана Тоич, сна за син на судика од Тетово. Имаше тука и ми се чини само уште ова кратко, дека и на Цветанка Иванова од СДСМ имаше некоја неизина сна. Ќе можете во 30 секунди, може? Да. Благодарам. Повелете, контрареплика. Бюджети ose nuk më kuptoj ose qëllimisht u përpoq të më nxjerri tezën nga konteksti, domethënë unë kur përmenda që është keq përdor dhe është keqësuar kaq shumë sistemi i drejtësisë, fola për 3 dekada që ekziston ky shtet dhe thash kush më shumë e kush më pak. Pra theksi i asaj që dëshiroja unë të vendoj është tek ajo që nuk mund të jetë i besueshëm në shumicën e syve të qytetarëve të këtij vendi, të cilët do të na japin votë në 15 korrik, që do të rregullojnë sistemin e drejtësisë, ato të cilët kanë ndikuar drejt për drejt për të stërkequr këtë sistem deri në këtë nivel. Повелете. Мислам дека темава вечерва не е Академијата за суди и јавни обвинители и кандидатите во Академијата, кои го положиле испитот и ќе почнат од, се надевам, од есен со обуките, ама ако веќе ги спомнавме, по транспарентен процес на полагање немало никогаш досега, а и бидејќи го има списокот колешката Николовска, еве, нека ви прочита сопругата на Тимчо Муцунски на кое место е. Ако имало влијание, знаете каде ќе беше. Немаше да влезе, нели? Благодарам. Повелете. Me vetë faktin që ka fushata edhe nga parti politike dhe nuk pat asnjë përgjigje. Që merre Zoran Zajevin që bëni fushat me rastin Mostra, lagjen e Trimave, merre Zjadin Selën, merre tjetrin, ne si Bashkim Demokratik për Integrim kemi qenë të vetmit që kemi kërku gjykime për këta raste të ndjeshme që të kyçet edhe faktor ndërkombëtar në sferën e jurisprudencës. Dhe një herë për gjithmonë, ja ju bëj thirrje, apel të gjithëve, të krijojmë një komision parlamentar dhe gjitha këto lëndë që dallimet janë shumë të fuqishme në percepcion, në bindje që të relaksohet situata në gjyqësor. Ka mundësi ligjore nëpërmjet komisionit parlamentar dhe mos keq përdoret me ndjenjat e qytetarëve për rastet e caktuara. Благодарам. Николовска, вашите 30 секунди. Точно темата не е, значи, Академијата за суди и јавни обвинители, но знаете што е темата? Темата е дека власта на СДСМ во заминување, еве токму на овој начин, преку поставување на своји кадри, се обидува да истите ги укотви и да си ги зацврсти позициите во правосудниот систем. Помеѓу сите овие овдека и предходно пријавени имало многу други луѓе кои што вложиле приговори, кои што не се избрани за слушатели, а исполнувале услови. Благодарам. Со ова го завршуваме второто прашање со одговорите, репликите, контрарепликите. Сега ќе направиме една пауза, ќе одиме на реклами, а потоа се враќаме со ново прашање. Благодарам за сега. Останете на осад. Продолжуваме со предизборното соочување на тема правосудство и борба против корупција и криминалот. На третата тема, третото прашање, прв одговара представникот на коалицијата СДСМ Беса,
господинот Ристовски. За вас прашањето, а и за сите други е, во изминатиот период се слушнаа идеи за генерален реизбор во правосудството, за ветинг, за сега ништо од тоа не се реализираше, ниту има најави дека ќе се реализира. Дали според вас е потребен подлабок рез во оваа сфера? Да, се спомнуваше и ветингот и генералниот реизбор. Мислам дека и ние како партија тоа го истакнавме и непосредно пред формирањето на техничката влада и го истакнуваме секој ден. Значи, неопходно е прочистување во правосудството. Во правосудството имате многу кадри, имате многу добри суди, тоа сигурно можам да кажам, со оглед на мојата предходна работа, јас бев 30 години адвокат предходно, има многу добри суди, меѓутоа има и суди кои не си го заслужуваат своето место во правосудниот систем. Прочистувањето мора да дојде и тоа е дел од нашата програма. Сега на овие избори беше дел и од предходната програма за изборите 2016 година. Ги поставивме сите законски темели за да може да дојде до прочистувањето на судството. Преку промените во законот за судовите и особено законот за судски совет. Мислам дека и отпочна тој процес, меѓутоа сето тоа е во надлежност на судскиот совет. Отпочна процесот бидејќи видовме дека во една транспарентна постапка беше разрешен председателот на тогашниот основен 1 или сегашниот кривичен суд, беше разрешен и председателот на Врховниот суд, беа разрешени и уште 20 судии од Врховниот суд, кои беа најчесто споменувани во сите извештаи кои ги имавме до сега, примено за корупцијата, за нетранспарентноста, за лошата состојба во правосудството. Така да овој процес ќе продолжи понатаму. Меѓутоа, ако гледате само на Министерството за правда, Министерството за правда не може да направи ништо повеќе освен да ја постави законската рамка за сето ова. Како што ја постави законската рамка за борбата против корупцијата, со носењето на новиот закон и со изборот по новиот закон, транспарентниот избор на антикорупцијската комисија. Господин Беџети, вие веќе зборувавте делно на оваа тема. Po, propozimi, ideja e Bashkimit Demokratik për Integrim është vetingu për më e gjerë se sa për prokuror, gjykatës, për politikan, për bartës të institucioneve të ndryshme, komisione të ndryshme që kanë një rol të rëndësishëm që një herë për gjithmonë të bëhet një pastrim. Pastrimi, pajto këtu me kolegun Ristovski, ku thot që ka edhe profesionistë të mirë dhe kur flasim për fellën e gjyqësorit, për prokurorinë e kështu me radhë, mos i shtim të gjithë në një thes. Realisht ka edhe profesionistë të mirë, të ndershëm, dhe në këtë proces, si ndodhë në shtetet në region, me kyqen edhe të përkrasve tonë të rëndësishëm që të bëhet vetingu. Rasti reket ishte dridhja e themelit të shteteve, të shtetit tonë në sistemin e jurisprudencës. Dhe jo rastësisht pat apelet të ndryshme nga aleatët tonë ndërkombëtar që të shkohet deri në fund që të pastrohen. Dhe këtu, kur flasim për procedurat e tanishme, nuk dallojnë shumë nga vitet e më hershme dhe ka një ngjashmëri. Dhe vetëm nëpërmjet vetingut, ku do të krijohet një komision, një trup regulator që do ta rregullon të tërin këtë proces, që duhet të jetë një proces i përbashkët ndërmjet pushtetit dhe opozitës në interes të shtetit dhe qytetarëve të Републикës Мaqedonisë Veriut. Благодарам. Господин Николовска, според вас дали треба да има подлабок терес во оваа сфера? Поради многобројните скандали и афери кои што ни се случија, особено во изминативе 3 години, морам да констатирам, тој пред се како човек го кажувам, дека за жал правосудните органи го изгубија својот професионален интегритет и кредибилитет. Споменав и предходно, секојдневно во судските ходници слушам секакви приказни од граѓани кои што се обесправени, на кои што им се бара мито и корупција. Има еден дел во кој што и ќе се согласам дека не може секогаш да ги генерализираме работите и дека тоа се случува со сите, апсолутно со сите суди кои што постапуваат. Но она што е клучно и она што е клучна работа
и главна причина заради која што сме доведени да имаме едно вакво мислење е токму фактот што политичарите вршат влијание и ја користат својата моќ токму кај судиите и во судските органи. Тоа е недозволиво и тоа не смее да ни се случува. Тоа значи дека доколку тие не постапуваат така, а тоа ни е жив пример последниот случај Рекет, каде што видовме како, за жал, мој колега, брат на судика, бара пари и кажува дека неговата сестра може да постапи и така натаму, значи тоа е срамно. Меѓутоа, важно е дека треба политичарите да ги тргнат рацете од судството, од правосудните органи, за да може конечно да заживеат овие институции. Ова со власта на СДСМ нема да се случи, заради тоа што видовме, набројавме голем број на такви афери, каде што, за жал, овие органи испаѓаат дека се нивни послушници. Тоа е она што сакам да го кажам и на крајот, целосна промена на сите судии, сметам дека повторно би довело до едно повторно политичко зависно судство. Мехмеди, вашите 2 минути. Kur flasim për vetingun e sistemit të drejtësisë, Alanca për shqiptarët dhe partneri i koalicionit Alternativa kemi edhe një ndër prioritetet në programin ton. Kjo si metodë nuk është që kemi zbuluar apo do të zbulojmë ne diçka, sepse atë është duke bërë Shqipëria për vite me radhë dhe ende nuk ka arritë ta rrumbullaksoj. Pajtohem në pjesën që do të jetë një proces shumë më kompleks se sa atë që mund të thuhet me 2-3 fjali, sepse me vete do të barti edhe zbulime të tjera, nga se të tërë njerëzit që janë të impenjuar në sistem të drejtësisë, qofshin në prokurori apo në gjyqësi, pajtohem me kolegët paraprak se jo të gjithë janë jo profesionistë dhe të korruptuar, dhe jo të gjithë janë të kontrolluar nga subjektet politike, por ajo pjesë që nuk është kontrolluar drejt për drejt nga subjektet politike për të fituar pozicionin e caktuar brenda sistemit të drejtësisë, me kalimin e kohës është ndikuar ose është shantazhuar nga fuqia e politikës apo e politikanit të caktuar. Prandaj ne do të impenjohemi në këtë proces që të arrijmë jo prokurori apo gjyqtari të ketë frikë partin politike apo politikanin e caktuar, por politikanit të ketë frikë ligjin të cilin do ta zbatojë prokurori dhe gjykata. Ajo që më duhet patjetër ta potencojë, Alanca për shqiptarët me Alternativën, besoj unë, beson edhe opinioni më gjerë që do të ta vendosi si prioritet kryesor. Kryefjala e qeverisë së ardhshme do të jetë drejtësia, ashtu siç ishte këto 3 vite integrimi në NATO, gjithsesi shkëputja e vendit nga lindja për ta orientuar nga perëndimi i qeverisë së ardhshme do të jetë drejtësia, edhe atë duke qenë Alanca për shqiptarët dhe Alternativa pjesë e saj. Сега го почнуваме кругот на реплики од по 1 минута. Повелете. Раката врз судството и обвинителството беше ставена 2006 година и стоеше тамо до 2017 година. Значи 11 години ВМРО ДПМН го контролираше судството и обвинителството. И сега да биде иронијата поголема, велат ако дојдеме на власт, а нема да дојдат, ние ќе го реформираме судството. Кадрите во ВМРО од бегалецот Никола Груевски, што ја стави раката, ќе го реформираат судството. Не знам стварно како ќе го реформираат, или може би сметаат дека тој период од 11 години така треба да го реформираат и во иднина. Судството е сега транспарентно и многу послободно него што беше во претходниот период. Не велам дека е идеално. Не може да стане идеално за толку краток временски период. Меѓутоа, неспоредливо е во однос на претходниот период од 11 години. 1 минута. Është evidente se partit dominante në qeveri, edhe pse ne kemi qenë në kontinuitet partner të koalicionit dhe qeveria ka segmentin e krijimit të kushteve, të ligjeve, të finansave, kështu me radhë, dhe pastaj gjyqësori. Mirë është që përfundimisht dy bloqet politike, LSDM dhe VMRO, të ndryshojnë qasjen me gjyqësorin. Dhe do ishe dobishme, e shëndetshme, edhe për partit politike, vetë ata, po
edhe për shtetin dhe qytetarët. Dhe rikonfirmoj, riapeloj, ju thras që të gjitha këta rastet, pasi që të gjithë folni kush më shumë, kush më pak për shoqëri etnike, në kohën e ish Jugosllavisë kishte vllazërim bashkim, por nuk ekziston më. Këta raste që janë ngrit në pjedestal etnik, që ka dilema të theksuara, që t'i shqyrtoni në programin tuaj se do duhet të kenë zgjidhje. Mostra, Alfa, lagja e trimave, kështu me radhë. Realisht, raste të caktuara që krijojnë një mosbesueshmëri. Dhe parashtrohet pyetja, interes i kujt është mos ketë besueshmëri sistemi jurisprudencës në vendin tonë? Благодарам, Николас. Она што го слушнав, тоа е дека се споменува период некаков претходно. Сакам само да напоменам дека баш на тоа судство на кое што се повикуваат од СДСМ, еве сите имавме прилика да видиме дека денеска во последниве 3 години го заменивме со Луи Витон судство. Па јас сакам да прашам каква правда се испорача, каква правда испорача СДСМ? Дали имаме разрешница на еден единствен предмет? Значи, дали има некој кој што од актуелната власт се огрешил пред законот да биде огласен за виновен или да сноси одговорност? Не сакам погрешно да бидам сватена. Значи, мој личен став, но и секако тоа е она за што и ние се залагаме во нашата програма како политичка партија. Секој оној кој што ќе се огреши пред законот да одговара соодветно. 1 минута за вас. Sigurisht që ka ardhur koha, madje jemi të vonuar ose janë të vonuar të gjithë që shtetin ta kuptojnë si nocion shumë më serioz dhe për këtë duam apo nuk duam do ta kuptojnë në të ardhmen, sepse monitorimi, sidomos nga Bashkimi Evropian, do të jetë gjithmonë më i fuqishëm në të gjitha segmentet e funksionimit të kësaj shoqërie, por sidomos në drejtësi, ne si Aleancë për Shqiptarët bashkë me partnerin ton të koalicionit e kemi prioritet kryesor zbardhjen ose rigjykimin e rasteve të montuara politike, jemi ndër subjektet më të zëshme dhe kemi pjesë të programit ton mbi drejtësinë, impenjimin, gjithësisht bashkëpunimin e ngushtë me Bashkimin Evropian dhe me shtetet fuqishme brenda Bashkimit Evropian për ta mbikëqyrur këtë proces dhe një herë për gjithmonë drejtësia të vijë në vendin e vet. Сега контрареплики, 30 секунди. Кратко да одговорам, бидејќи бевме прозвани како СДСМ, кој случај првиот што ми падна сега на памет, например, градоначалникот на Ново село беше осуден, тој е кадар на СДСМ. Нека ми кажат они, дали во тие 11 години некој нивен човек воопшто седнал на обвинителна клупа. Непоимливо беше. Science fiction, значи невозможно беше под палката на Груевски тоа се случи. И само кратко да одговорам на господинот Беџети, Монструм, Алфа и слично се предмети кои се во судот. Мислам дека ние не треба да се мешаме во одлуките на судот. Напротив. Повелете. Ќе се обратам на македонски, за да се разбереме. Ние не треба да се мешаме во судството. Апсолутно. Но вие бевте едни од нив што злоупотребувавте чувства на граѓани. И треба да создадеме правна инфраструктура за да имат разрешници. И да има, да нема после 20 години. И не случајно упатувам. Токму Зоран Заев беше еден од нив, што ја предводеше ова кампања и ние го охрабруваме, го поддржуваме и овие предмети да имат една завршница. Благодарам. Кој прислушкувал, кој го направил тоа, кој ако има дилеми. Затоа велам, ние треба да создадеме инфраструктура и не само да испаднеме дека злоупотребуваме. Ајде сите заедно, позиција и опозиција, да се обврземе да овие дилеми да се разрешат. Повелете. Исто така да одговорам, бидејќи беше упатен одговор на моја адреса. Кога веќе зборуваме за градоначалникот на Ново село, мислам дека е и смешно да го кажеме тоа за осуден. Осуден на една смешна казна, па која што после му се скрати и така натаму. И тој дали еви да го оставиме настрана. Па истиот тој, веројатно затоа што беше осуден, па беше и награден, му се доделија лиценци за да може да се занимава со бизнис со марихуана. Благодарам. Повелете уште 30 секунди. Teksa i dëgjoj kolegët të cilët kanë qenë të gjithë pjesë e sistemit të dhatë në afat të gjatë për Luiz Vitona edhe për çështjet e tjera që ndodhin në drejtësinë, që kanë bëjnë me miliona euro të cilat vinë
si rezultat i parave që nuk mund të jenë para të pastërta, por janë para nga korrupsioni, vite mas vite, sistem pas sistemi, atje në burgje dergjen me 10 qytetarë, me 10 shqiptarë, të cilët pa pikën e fajit janë atje, dhe ne do t'jemi të gjithë të përgjegjshëm që ta përmbyllim këtë çështje, por bashkë edhe me marrjen e përgjegjësisë, fillimisht politike, që besoj se do ta marrim në 15 korrik, pjesa më e mirë, dhe më pas në përgjegjësinë juridike, sepse flasim për jetë të njerëzve, duke ditë që në Republikën e Maqedonisë së Veriut në liri jeta është gjithmonë më e vështirë, e levre më në burgje С това го завършуваме третиот круг. Починуваме со четвртата тема. Господин Веджети, вие први одговарате. Ова е четврта и последна. Освен ова што досега го чувме, зашто друго се залагате и што ќе направите на овој план на правосудството, на борбата против криминалот и корупцијата во следните 4 години, ако сте дел од власт, вашата партија? Ne jo rastisht vlerësojmë se ka ardhur koha për një barazit të plotë. Republika e Maqedonisë së Veriut përbëhet nga më shumë komunitete që duhet të gjithë të jenë të respektueshme dhe të respektohen mes veti. Jo rastisht kemi idenë edhe për kryeministër shqiptar. Jo rastisht themi për barazit të plotë, pasi që flasim fatkeqësisht të shqiptarët ka dilema për rastet të montuara, e ka bë ky, e ka bë ai, në dikun tjetër flitet për korrupsion klasik. Dhe prandaj themi që është koha për një barazit të plot, dhe me këtë barazit të plot të ndikojmë që mos ketë keqpërdorime të institucioneve, me zgjedhjet personale, me vettingun e kështu me radhë. Ju të gjithë e dini se një kohë bëjke show Katica Janeva, sot bën show kryetarja e Komisionit për Antikorrupsion, që sipas mendimit tim është në funksion zëdhënësje ndonjë personi, që kur do vjen koha dhe do ta themi, dhe keqpërdorën dhe shumë institucione tjera ka. Prandaj është koha e një barazie të plot që gjithë do jetë për të gjithë do të jetë e dobishme, si në sferën ekonomike, si në rritjen e pagave, si në luftën kundër korrupsionit, si për drejtësi jo selektive dhe shumë segmente tjera, ashtu si që arritëm në këtë mandat të zgjedhim çështjet më të ndjeshme të rrugtimit ton euroatlantik. Kontestin me Greqinë, me Bullgarinë, ja jemi dëshmitar prej ligjit për gjuhët, askush nuk humbi, që ishte dhe është angazhim i gjithë shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe mendojmë që është koha për një barazit të plot me një kryeministër shqiptar. Госпожа Николовска, вие защо се залагате и што ќе направите во следните 4 години во областта на правосудството и борбата против криминалот и корупцијата ако сте дел од власта? ВМРО ДПМН има изработено прекрасна програма, особено во делот што го нарекуваме во нашата програма како петтиот столб, тоа е обнова на уставно-правниот и политичкиот систем на Македонија. Предлагаме сет на мерки кои што се содржани од најразлични проекти токму за зајакнување на правосудниот систем и за да ја вратиме назад и повторно довербата во правосудството. Она што ние ќе го направиме, ќе ја стопираме секако корупцијата и непотизмот во правосудството. Понатаму предлагаме нов начин на избор на судии и напредување во кариерата на судиите. Исто така, го предлагаме и институтот издвоено мислење на судија, имено во оние процеси и постапки каде што постапува совет од тројца или петурица судии, да може судијата кој што не се согласил со конкретната одлука да има право да даде свое издвоено мислење за конкретниот предмет. Понатаму, ќе се залагаме за судии со интегритет, наместо да имаме судии партиски послушници. Исто така, се залагаме и за квалитетно правничко образование, објективен правосуден испит и модерна академија за судии и јавни обвинители, а не она што досега го гледавме. Дигитализација на судството ни е исто така еден од проектите кои што го предлагаме
и судска администрација по европски терк. Најважно од се, сакам да знаат и граѓаните, дека она за што се залагаме е токму и пристап до правдата и до судовите за секој граѓанин, а тоа значи дека ќе се обврземе и го ветуваме намалувањето на судските такси, за да може граѓаните да имаат полесен пристап до правдата. Се разбира, тоа би било предмет на анализа, но на тој начин да може секој да ја оствари свое одредено законско право. Господине Мехмеди, 2 минути. Korupcioni është ngushësisht i lidhur me temën që trajtuam deri tash, domethënë me atë që quhet shteti i së drejtës dhe fatkeqësisht në bazë të gjithë parametrave matës serios, Maqedonia e Veriut rënditet në vendet e fundit për nga drejtimi në drejtim të korupcionit dhe shtetit të së drejtës, ose bëhet paralele me shtete që fatkeqësisht ende nuk kanë dalë nga komunizmi, dhe kjo na bën që të reflektojmë si një shtet i cili nuk mund të krahasohet me asnjë shtet normal dhe nuk e gjen asgjë kundi ndonjë normë për ta lexuar që krahasimisht të shihet se si kemi ardhur deri në këtë nivel të përkeqësimit. Dhe jo rastisht në bazë të kësaj neve si koalicion kemi konstatuar që programi jon do të emërtohet shtet për të gjithë dhe jo shoqëri për të gjithë, sepse shoqëria për të gjithë vjen si pasojë demografisë në një vend, domethënë nëse ke multietnicitet ashtu siç është Maqedonia e Veriut, ndërsa shteti për të gjithë nuk ka qenë deri më tash, fatkeqësisht partitë maqedone deri tash pa i dalluar njërin apo tjetrën me këto veprimet një anshme që kanë bërë në dëm të shqiptarëve, qoftë përmes montimeve politike apo diskriminime të tjera, janë përpjekur që të ngrisin rejtingun e tyre në qarqet caktuara vetëm për poena politik, duke bërë garën se cila i ka dëmtuar më tepër shqiptarët, dhe këto kur kanë bërë këtë, një partner e kanë pas gjithmonë shqiptar aty brenda, i cili për fat të keq vetëm ka duar trokitur ose ka analizuar ose ka thënë diçka deklarative, por nuk ka marrë veprim konkret në aspektin e përgjegjësisë politike dhe juridike. Благодарам. 2 минути имате вие. Програмата на СДСМ за овие избори е многу обемна во сите своји сегменти, па така и во делот на правдата и правосудството и борбата против корупцијата. Секако дека основата на оваа програма е онаа стратегија за реформи во правосудството што беше донесена уште 2017 година со рок од 5 години, значи до 2022 година. Во овие 2,5 до 3 години секако не можам да кажам дека успеавме во целост да ја спроведеме. Повеќе од објективни причини, беше краток периодот и остана неколку работи кои се многу важни во самата стратегија кои не беа исполнети. Ќе напомнам само неколку моменти од нашата програма за 2020-2024 година, со кои одредени закони ќе треба да претрпат своји измени, особено во делот на регулирањето, на допрецизирањето и дорегулирањето на прочистувањето на судството, во делот на судиите кои застаруваат предмети да бидат разрешени по автоматизам, да се прави проверка на имотната состојба на сите судии и обвинители, темелна ревизија на 5% од сите судски пресуди во последните 5 години, да ги наградуваме граѓаните кои ќе ја пријават корупцијата. Сметаме дека транспарентноста и отвореноста е најголемата борба всушност против корупцијата. Тука и вие како новинари играте голема улога, треба што повеќе да се пријавува корупцијата. Законот за укажувачите мислам дека ја даде добрата појдовна основа за пријавување на корупцијата. Нулта корупција беше мотив и на претходната влада, но и на идната влада предводена од СДСМ. Ќе ве молам да се согласиме дека емисијата ќе ја завршиме само со циклус на реплики. Дека контрареплики ќе немаме, го почнуваме овој последен циклус на реплики, 1 минута за вас, господине Беџети. Во интерес на времето. Se разбира. Unë dua të ndërlidhem vetëm për atë që kolegu Mehmeti këtu në programin dha. Zoti Remzi Mehmeti, shqiptarët i kanë dhënë legjitimitet Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Ali Ahmetit.
Ju si e interpretoni është çështje tjetër, po mirë është të respektoni verdiktin që i kanë dhënë. Tash jemi në një proces zgjedhor dhe sigurisht qytetarët do të vendosin, shqiptarët do të vendosin dhe ne të gjithë së bashku, shpresoj edhe ju, do të respektoni verdiktin. Gjendje a është e keqe, ka sfera të këqija, por nëse bëjnë krahasimin, si ka qenë dhe si është, po edhe në gjyqësorin për falësimi i drejtë dhe shumë segmente tjera, shqiptarët sigurisht që kanë ditë dhe din të vendosin dhe do të vendosin. Ata janë më se të sigurt se Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Ali Ahmeti nuk zhgënjen. Atë që don, din edhe si ta realizon. Благодарам. 1 минута за вас. Јас овој момент ќе го искористам за тоа да се обратам и на граѓаните дека ВМРО ДПМН е една одговорна политичка партија која што се грижи за своите граѓани. Имаме, како што напоменав и пред малку, навистина прекрасна програма во која што нудиме голем број на нови работи, а сето тоа за граѓаните ќе значи подобар живот, да нема повторно, да нема корупции, да нема скандали, значи да може да живеат онака како што им доликува. Во делот на правосудството, меѓу другото, како што веќе споменав, ќе се залагаме за одговорни институции и за одговорни судии и јавни обвинители и секој оној кој што ќе се огреши, ќе одговара. Секако ќе победиме на 15 јули, затоа што граѓаните знаат дека е навистина дојдено време за обнова и да ставиме крај на сите досегашни лаги. Ви благодарам. Повелете. Çështja e legitimitetit është çështje shumë e ndihshme dhe shumë e respektueshme dhe jo rastisht që mi fut një gare politike për të kërkuar legitimitetin. Në asnjë mënyrë as unë, as Aleanca për Shqiptarët, as partneri nuk kontestojmë legitimitetin e as kërkujt, por fakti që eksponent të Bashkimit Demokratik për Integrim gjykohen për vjedhje të votave, me vetë këtë fakt vihet në pikpyetje legitimiteti i nderuar Bexhetin. Ndërsa sot Mos u bë zëdhënësime do thotë se nuk e ngjan. Zoti Bexheti përpiqesh 2 herë të më nxjerrësh nga konteksti, domethënë ose të më indimitosh ose përpiqesh të më marrësh në teren për ta ulur nivelin e debatit, ta garantoj që nuk e bën dot asnjërin as tjetrën sepse nuk bio në ato nivele, ndërsa çështja e dytë që përmendi është fakti që i ka mbajt premtimet. Unë them që premtimet serioze që ka dhënë Bashkimi Demokratik për Integrim, ose nuk janë realizuar fare, ose janë realizuar me vonesa shumë të mëdha, ose janë realizuar nga të tjerë. Благодарам. Вашите Во интерес на времето кратко, сметам дека коалицијата, односно сум убеден дека коалицијата Можеме на 15 јули ќе биде победник на овие избори и ќе ја формира идната влада и ќе ја спроведе во целост обемната програма која имаме, особено во делот на правосудството во следните 4 години. Благодарам многу. Ќе одиме на пауза, па ќе ја одјавиме емисијата. Бидете на осад. Со несмален интензитет продолжува политичкиот придонес за збогатување на речникот со нови зборови. Станува збор за инфекција со сериозна вируленција, што ми универзитетски професори, кои би требало да се предпазливи, лесно се заразуваат. Се сеќавате на онаа пресконференција на оној наместо инфектоколог, политиколог, политиколог, како се викаше? Се викаше епидемиолог, но за грешки од сличен карактер некогаш не помага ниту коректор. Оти брзањето е најлошиот партнер на политиката, особено при желбата, само да се каже нешто, ама без да се помисли за реперкусиите, што тој говор ги предизвикува. Државата ја извадивме на пат, но не можеме уште повеќе и уште подобро во наредниве 4 години. Руменилото на образите без оглед на карактерот кај кого се појавува е представа за најмалку 2 состојби, на умот или на образот, иако може да биде и комбинирана форма. Во секој случај, постои начин вешто да се прикрие.
Сега Сите имаме ниеднаш не различно види. тело, јас на Жешко реагирам вака, веројатно треба да ставам 3 тона пудра за да не се покажува црвенило. Јас Имам сметам бела дека е кожа, на Жешко ми реагира. Топлината умее да предизвика дразби, но ништо како вжештената кореспонденција меѓу граѓаните и државата. Таа низ презентација на една реална слика за односот го покажува отсуството на емоции и ја потенцира суштината на врската. Би сакала да се заблагодарам на трпението на сите граѓани кои што поднале приговори, бидејќи се работи за координација помеѓу институции и проверка во системите. Сепак количеството на чувства може да биде и поголемо од очекуваното, особено кога се евоцираат спомени за времења кога базата на релациите била во некоја друга димензија и на некое различно ниво на комуникација. Тогаш и чекорите биле усогласени. Би било убаво со вас и да се сложиме за некои работи. Како што се сложивме, да речеме, бидејќи имаме доволно дистанца меѓу нас за маските. Кола и во игра сме се сложувале некогаш. Сте заборавили? Тада е една абсолвентска. Да. И на крајот, за разиграната двојка од кецот, се најавува мелодија која ќе го смени таквиот ритам. Александар, следен пат ќе побараш за четвртка да се видиш со Заев и да зборуваш, ама тогаш други песни ќе пееш. Тогаш други песни ќе Не, ќе пеам ја многу овој песни. Музичките вкусови на публиката се различни, но сепак, таа ќе го бира хитот кој ќе одбележи сезоната. Имавте можност во изминатиот час да ја проследите предизборната дебата на тема правосудство и борба против корупција и криминалот. Во студиото на Алсат беа представници на ВМРО ДПМН, на коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива, на коалицијата Можеме предводена од СДСМ и БЕСА и на ДУИ. Ви благодарам на сите за учеството и за придонесот во оваа дебата. Ви посакувам на сите успех на изборите. Благодарам уште еднаш што бевте дел од соочувањето. Благодарам што бевте со нас. Пријатно до понеделник во 22.